تماشاوانê xelî TV dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de xeleka vê hefteyê hin mijarên me ê nû hene mê bi hev re dîsa guftugû bikin, binirxînin, rexne bikin û qehwe xwe jî vexwin. Îro bîst û yekê Eylûla 2024 a li Frankfurtê festîvala navnetewî a cemaeta xapûçî hebû. Ev festîval salane ji not û dudwa heta roja îro her sal li dar dixin, li Almanya li dar dixin. Navê dikin Festîvala Kulturî di eleqeya kultur miltûrê pê tune. Hinek stranbiranê ser apa û ser PKK û reklam û propagandaya PKK têdî têkirin. Tiştekî eleqeya wê bi çandeya gelê Kurd, bi kultûra gelê Kurd, dûrî siyasetê, dûrî îdeolojiya tiştekî têde tune yenî. Navê wê dikin festîval bere bikin festîval. Navnetewî bere bikin navnetewî. Tiştekî navnetewî jî tê tune bû. û çi jî dibêjim Kurdistanî jî ne Kurdistanî bû. Yanî tiştê iddiayê cemaeta apûçî tim bi vî rengîne behsa tişt nadikin û karê wan tiştê din ê yenî meseleyê din ê yenî. Xem nake. Min jî got ka halas lêv nerim ka çi meseleyê ye. Ji şensî wî xerab, ji bextî wî reş birêz Xetîb Dicle ji mir derket. Xetîb Dicle parlamenterê berê êHP siyasetmedar û ji mir derket bi Kurdî diaxivî. Baş bû mala Xwedê ava vê carî bi Kurdî diaxive. Kêm cara Xetîb Dicle bi Kurdî diaxive. Vê carî bi Kurdî jî axivî. Tiştekî baş bû. Lê di van qunaxa de dema ku festîvala yekemîn li dar ket Xetîb Dicle endamê parlamentoya Tirkiyê bû di not û dudwa de. û di 2024 de xwasa sal derbas bûn. Xwasa guhertin çêbûn. PKK xwe guhert, Apo xwe guhert. Apo xwe ji tiştê kevin şişt. Ji Kurdistana serbixwe û azad û ji rexneyên tund li hemberî Kemalîzmê û li hemberî Komara Tirk xwe ji hemû tiştî bêdî kir. Pir guhertin çêbûn. Lê ev Xetîb Dicle nehat guhertin. Gelek kes, gelek Xetîb Dicle hene di nava PKK de. Rebenên gunehê mirov wan tê. Yanî ev Xetîb Dicle dema di zankoyê dixwend, dema di unîversîteyê dixwend kesekî pir zîrek, pir yekemîn, pir li pêş, kesekî wilo bû di xwendina xwe de. Dema dîploma xwe jî stend ji kesên sereke bû û planên pir bilind anî. Çi hişt? Yanî ev dema ez behsa PKK dikim ev tunela genî ku kesekî meselen zîrek, biaqil, xwedî îrade, xwedî hest, xwedî bîr û boçûnên netewayî, nasnameya netewayî dikeve hundirê vê tunelaya hanê çi jê dertê? Yekî kole, yekî nezan, yekî girêdayî, yekî ku dûrî kesayetiya xwe û nasnama xwe ya netewî dijî wê ne tenê dûrî wê li dijî wê disekine. Mînakên bi vî rengî pirin bêjimar in. PKK fabrîkeyekî wilo ye, însanekî Kurdî xam, paqij, durist, welatparêz piştre tevlî PKK de însanekî kole hema bihaneya ji Apo re bibîne, bihaneya ji PKK re bibîne, bihaneya ji koletiya xwe re bibîne. Gera wî li pey azadiyê tenê disekine li tecrîda serokatiyê û tecrîd û derewê bi vî rengî hane. Benîştê ku PKK bicû ew jî dicû. Yanî tiştên genî ku PKK bike ew jî diçe dipalîze. Yanî Xetîb Dicle mînak me pirsî min hin kadroyên PKK ên kevin.
يكو خطيب دجلة لألمانيا ديبون لكولن ديبون، ويكو خطيب دجلة لإسطنبول ديبون لناوندا ما قامة ناوندا چاندا مزبوطاميا كولتور مركزي ما قامة ناچامة كو خطيب دجلة لورجي دي تبون يعني ويباش ناز دكن اوان بسني خطيب دجلة دا كو ميجر بوتانا خبافش بحري خبافي تا بحري ولات باريس درست پر بفدكاري پر بصميمي پر بهستياري نزيكي ابريخستنا هاني بو ولو ميناق بو دو ولات باريسيا خوده اي بس ابريخستن اف حمود يروكا خويا بري چیروکن خوی بری کردستان و جو کردستان سرخوبون جو سرخوبون و آزادی برو متر تشتكنين همو بان مسئله هاني دفجه بردا خطيب دجلة دا خویانیه کیوی ناسکری هی دبیجه ما کردستانی آوید چوبه ام سرخوبونی نماد خوازن سرخوبونی و کردستانا دولت آسر بخوا ما آوید چوبه خویایه يعني پکیکه تشتکی ولویه كو سري خطيب دجلة ولو فكرنا او تشتين ولات باريزي نشتمان پروري ولات پروري ناسنامه كردواري همو پرنسيبين همو تشتين باش گريداي كردواريه جو سري وي درخستنه و پکه همو چوپا خويا ايديولوجي آگني آگمار لدجي كردياتيه لدجي دوزا كردو لدجي راستيا پکه ناسنامه پکه كو ما بريا وين أصلا يا هاني أمنيزي كي بكيكي بون بكيكا حمود اشتولو راكر وتشوبا خود سريويدي داغرتو سريويدي ساولو قبات كرو بوك روبوتا ويدر كيف سرده بيشانو مر پسني بجنو بالا بكيكي بدو پسني سروكي خوي نووي خابو بسني بد دنافر ولو هما ز بو كارا بنرم بي شهاتي گوهرتن تشتك ناتي گوهرتن دوی جماعت هاني دولو زمان سكناندية يعني زنو چی بشرن روبوت جيتين گوهرتن روبوت حيوان تين گوهرتن يعني تبينت انا ون د آسا زانستی ده مرل بچه انسان تين گوهرتن يا كرد نه كردي برينه ترك نه تركي برينه ابوچی چما وقت خود بینن از مفي فهم نكر اف سحرة آبو و پککی اف چی دهیله کولو بجمدن ده بریدمه کی چیروکا کلتور زیوی باخو از نمانا حواله کی خوابم او جی رومان نویسه من رومانا کی لوردید من رومانا کچکی کرد کادر کی پککیش تربسپیه روناک مراد بری بحثی بو و تبلی پککی بو و حتى نهاجي نابا پککی دی روناک مراد موید 10,070 هابینا 10,070 لقندیل مویدید و چاغي او دزانه از نویسکارم از يعني بأدبياتي مجول دم راهش لابتوب خو اني جمر هنك تشتين خو خوندن از دبم قي ولو چند باراگراف خوند جوي رومانا كو لورديد رومانا كي ولو بروباغندا ايديولوجي ادبيات تنا يعني جيتيجي هبد نافا خرجرا ايديولوجي وسياسي وبروباغندا ريخستني وندا بوي اف کچکا هانی کو دخوازه به نویسکار و جوان لی نویسکار کی چوار نویسکار کی ولو هر ورو بحث رخصتنی بک هر ورو رکلام و پروپاگاندا رخصتنی دندر اف نابرو ويج ملورجي ولو گوچيره ملورجي گوت مگوت يعني وجه غيز ابوچي بو مگو بنا از ابوچي ما اگر از رومانه کی بنفسين مسئولون نفسين وجه غيم رومان نفساندو از ناکم از رومانا خو ناکم ولو آلاف جبو رکلاما رخصتنی دبکو از رکلاما رخصتنی بکم لبشیوه کی ولو زراف نازک شعالیه انسانی از ده چرچوه دوزا کرد مافی کرد چاره سریا مثلا کرد جواکا کرد تراجیدیا کرد از ده ناور بحثا رخصتنی بکم از ولو دیرکت از بحثا
ريكلام وبروباغندا رخصني ناكم أو روناق مراد أدم قينها للروجافا يودبكو هناك حوالي ويشير بيجن شخور الهوشنك تماشا بك هوشنك تشير بيجن قالك موهبة قالك موهبة شيء بكردي بيجن يعني ويش مفهم بك يعني تالنت يانجي يتناك يانجي بتركي كابي تشود تجير قوتن دناوا بكي قالك كس خودي موهبة هاتن تصفية كرن تصفية فيزيكي وتصفية سياسي أروناك جناب كسين كو دناوا بكي ده اگر دوری بكي بكتها يعني دبكو ببانا رومان نویسكي پر خورت و مزن فايدة لرومانا كردي بكرانا فايدة لجواكا كرد بكرانا فايدة لدوزا كرد بكرانا لما دناوا بكي وولو يعني او موهبة دناوا بكي دما وشروك نما يعني او هيفي تيد بركيم يعني بس تامش في مسألة هاني كو كسين سر آستا سياسي يعني سر آستا خواندني يعني سر آستا يعني باش خطيب ليش لنبو أنا زانم بلكي كساجي كشتبه نزانم يعني لي يعني هاتب دستي خو انسانا بكوج هاتب دفي خو انسانا بكوج يعني دبكو خطيب ليش لباراستنا كشنا بكي كربه وبكشي تشور رمزي وزبير وأف كسين هاني كوخفروتن بككي يعني بككي وان كري كولا وان كري آلاف وان كري الروبوت خطيب دجلة جي دناوت إجا روناك جي وكي موهبة نويساندنه كسكي كتشكي جي حسكي جي هبو ناوي ويرنجين أنا زانم يعني تش سريوي هات او جيولو حزاوي عن نويساندنه هبو من كيجي ديتن بكل ولو دخست بنفسينن هلبست بنفسينن رومان بنفسينن شيروك بنفسينن جيجيانا بككي ايدي ولو مد خوند مد روی واند دخوند مد شیوه اخافتنا واند دخوند نتك ايدي عاجز بونه خوف بونه اللي نكارن اشكره بيجن يعني حمود زانن کو قربانیه و مثلا دیلن ایسیر و زندان هانی کناوی پککی يعني وكي ايدي يعني انسان شيء انسان رومد انسان كرامت انسان مجي انسان اراده وقتی قري خصنا كي ارادات بستينه كرامت آتش تبستينه لپیش چاوی تا حوالی تا بکوجه بدستی تا حوالی تا بکوجه بزمان تا حوالی تا بکوجه افریخستن يعني چه تدهشت چه انسانی تدهشت چه مروفاتی هشت فكيكي فيرنجي هاني بحزاران كسين وك خطيب دجلة كرن كولا بحزاران كسين وك روناق مراد كرن بيچاره وكرن تاني بغبغا وآلا بيشبو اما ريكلاما ريخستني بك وكسين وك كوبياين وك روناق دناوا ريخستني دي زيادة بند تمن اكي بتشوك دتاكي بناوا ريخستني ويعني ولو بمينن جيانكي ولو بيواتا وجيانكي بيچاره جيانكي دوري راستيا جياني دوري راستيا آزادية يعني بناوي آزادية إنسان ببن كولا بناوي جياني قرع لبي جياني إنسان ببن مري إنسان ببن بيرح بيقيان بي خيالي وان بسينور خيالي وان كشتي نكارن خودي رول بن خودي حلوست بن نكارن عشكرة رخنا الأبو بكن رخنا الجمعة بكن رخنا العباس بكن يعني چب سري وان هاتب دندري بكي ده أزانم هزار چيروك بسري أفروناك هاتي دندري ريخسنه ده نكار باخذ دبكو روجك بي باخذ كسين ببيرنجي هاني حنا مخابن حتى روجا إيرو نخودي وي بريارة شورشگري آزادن كجر ريخسنه ربيجن إيدي بس هبون دوی فستیوال ده فستیوالا نووی آب پککی زوزان هنرمند زوزان کچی زوزان خودش درازی
يعني بچێکی شەرم پێکەکە مێری تەکوشتی و divê mesela hanê dizane adidwa PKK birayê te 30 sal di hindirê hebsê de bi destê birayê te çû hevalê Mihemed Qeresîngur kuşt. Yekî endamî pesekê bû, ev kesên han, ev Kurdên han di rêya danûstandina wî bi Mihemed Qeresîngur re baş re hebû. Mihemed Qeresîngur ku di gulana 1983 de devera bin kontrola Yekîtîn Niştiman hat tasfiyekirin. Ev kesên hanê digot ku apû li dû kuştina Mihemed Qeresîngurê bi telîmatê apû birayê te çû vî kesên han kuşt û kete zindanê. Çi qîset zindan xwar niha li Almanyayê li Êzsenê ka li Kölnê ya li kîjan deveriyê birayê te. Yani ez nizanim ev Almanya ev Ewropaya û PKK wê tije kujer kiriye. Tije qatil, tije kesên ku dev ji PKK jî berdan ha. Ne tenê ê ku di nava PKK jî de ne, ê ku dev ji PKK jî berdan û dûrî PKK ketine ya bêdeng ya rexneyê PKK dikin kiryarên qirêj û gemar di nava PKK dikirin. Yani ev Ewropa tije bîye. Daeş çi, Qaîde çi, yani em hejmarekî ev kesên li Hollanda û li Belçîka û li Almanya ê di nava PKK de. Ê dev ji PKK berdayî û dengê xwe nakin. Ê ku dev ji PKK berdayî û rexne jî dikin lê mere vegere dîroka wan di hindirê rêxistinê di mere bibîn. Ya wê hevalê xwe kuştibe ya wê Kurdên welatparêz kuştibe bi emr û telîmatên rêxistinê bûye kujer. Ewropa tije bîye. Ja birêz zozan yani biçek fenî, biçek şerm. Kesek diçe reklam û propagandaya rêxistinekî dike ku mêrê wê kuştibe, hevjînê wê kuştibe. Dêmekî dema te wilo dike tu dibêje rêxistin qenc û xweş kir mêrê min kuşt. Ez jê xelas. Tiştek din tune, rêyekî din tune. Yani biçekî şerm. Ne zêde ha, ne pir. Biçekî şerm mere ama biçek li ber xwe bikeve mere dûrî vê rêxistina hanê dikeve. Yani hinek hunermend jî hene dibêjin divê qey dûrî PKK bikevin xelas derî li dinyayê hat girtin. Na, bi seda hunermend hene dûrî PKK ne û hunera xwe jî berdewam dikin û xelk li wan jî guhdar dikin. Yani ne şert e tu hevalê PKK bî ya tu ji PKK re xweş bike ya tu ji PKK re mêz de dêmekî gerek rêlpêşiya te vekirîne na ne şert e. Ne xapandinekî mezin di dîwarê hanê de yî. Îja ê ku vî xapandina hanê berdewam dike de berdewam dike. Yani em ê çi bikin li wan karê wanî hunerî û li me şirove û nirxandin û rexneyên tund. Civanekî Kurd li Rojavayê Kurdistanê li Qamişlo an jî li Kubanê yan jî li Efrînê yan li Heleb yan jî li Şam pêwîst e çawa jiyan bike. Mevdeyê wî jiyanê çi be? Ciwantiya xwe lazim çawa derbas bike. Va pirsê esasî pêwîst e ji xwe gelek hene ciwan keç be çawa xwendinê xwe bi xilas ke çawa ji xwe xortekî bibîne. Xort be çawa xwendinê xwe xilas ke îşekî xwe bibîne û keçekî pêda ke. Dunya wan qas fikrê wan xeyalê wan qas ji vê pêvetir tiştek nîne dunya wan. Sistemê fikrê wan korkiye. Yani sistemê wernekiriye ki nikare bifikre. Nikare pêşiya xwe bibîne. Ji vê pêvetir tiştek nîne. Xerîze ye yani xerîza cinsiye xerîza birçîbûnê ye. Dixe esîr û dixe kolê vê xerîza. Ciwanekî xwendinekî ji xwe peyda ke, hevalekî ji xwe peyda ke bo wî dinya awî ye. Tu diqî dinya awî ye. Nefsiyeta wî rehet e. Xwe pir mezin dihesibîne, xwe pir serkeftî dihesibîne. Ew xefleta mezin. Heya wî jî tune. Weke koleyek ye. Bîrade ye. Di çerxa sistemê de dizîvirê. Ciwan We bihîst wedît birêz Bahoz Ardal çawa di nirxîne mentiqî wî jiyanê çawa yî. Xortekî Kurd gerek çawa be. Xortekî Kurd gerek xwendinê neke, xortekî Kurd gerek dûrî kesayetiya însanî ve gerek xwedî têkilî ve gerek hezkirinê neke, gerek hevala ji xwe neke, ev tiştên ku Bahoz gotî prensîbên jiyanê ye. Helbet dema xortekî serkeftî bi xwendina xwe de têkiliyê xwe dinya hemû awî ye. Lê mentiqê
باهوس أردال إجا أنا جوانا كي دنابر ريخصني ده ويشواب يكي وكي باهوس يكي وك باهوس درتي كجر خفروش دوس فروش ولاد فروش مالبات فروش عشير فروش هريم فروش حموتشت فروش دفروشي كي دفروشي ريخصني وخد كره دفروشي ريخصني ومقام أشوار دكره خورتكي ولو روشكيج روجا اف جي جوانك بو دو يونيفرسيتي دي زانكوي دي دخوند و قاشو بجيشكي جي دخوند دو سال 3 سال بجيشكي جي دخوند تنهال اللي دنر كسايتينا ماي عربياوي نوك عربياكو يكي چوية دبستانا سرطاي كردياوي جي ولو تركياوي پیشکتیه پرفکت بیه اف جد بستانا پاکی اوی فایده کی اف باهوس اردال هن اف باهوس اردال خوینا بالصدا کچو خورد لسردستی بیه ای داویجی يعني شريك كشتنا جوان ابراهيم اف باهوس اردال و دوران کالگانه هر دوشی شریکی وینه شریک وندا اوجا نتنی جوان ابراهيم نتنی نوسی جم بالصدا جمر هاتیه خورد کردا ریا جیان ریا آزادی جوان ر وردکه و جا ویدیو چی چه دیکنه و ویدیو اینکو یعنی باش ناز بکن دما کو والوی ویدیو هانی تماشا کر والوی شروعه هانی تماشا کر جوان شورش کر جبن دسته وی قراسی سرفارماندار درکتنه جوان شورش کر ما ويش بندستي كي دركبن اف قراسي هاني و نهادنا براوي شاهين دندري ريخصني د لروجاوا شرو پفچون هي و كي باسكي باغوز باسكي شاهين كي جان باسكو ايدن تصفيه بكو حمو تشتيخ بندستي خو شور اللي شروفيا وي بنرن ج مساله جوانار جوانكي چوا لناوا ريخصني جوانكي چوا جوانكي كولا جوانكي بيمجي جوانكي بأخلاق جوانكي كو روشتنا جوان بككي اي شورشكر دجون وسخيف وتهديد وكشتني ودفدافجن ديام دفدافجن هفجينام دفدافجن مالباطام زاروكي تشتكنا زاروك بقر وهر اف جوان شورشكر اي كش آخرا باوزار دال دركتنا آخرا دبستانا باهوز اردال لگدن گریم بویرنگی کولیم بویرنگی حیوانیم بویرنگی کت تدما تجوانکی ج انسانتی اوی توی والا بک ج هستی وی مرواتی توالا بک توی بک بی اراده بی چاره توی بک بنیاد ولوک هسپی کو ورچاوی بی گرتی و هما بمشه ريخستن ويورد ويورد بينا بمشى وجار جاناش خور بدزيش خور تشقلي خوشي بكل بيش خلقي در كذا جمر برنسيبا بفروش ولا باريزيا بفروش مرو ودبن ماسير ودقنجك من جكاشيش خور تشقلا بك بفيرنجي جوان درو ويشتر ور 1000 كيلوي بحثا ولاد باريزية وإنسانية وأخلاق ومخلاق بك وهيرج تيكلي بدقنجك منجك هذا بكادرين ريخستنير بولاد باريزين ريخستنير وتيكي بنابات تشمشتين بفيرنجي هاني مانا مهدو ناز دكن از وناز دكن من شمالا دوسيا هر يك جوا للجمن كي تخوازن ون آلدار دخوازن اجوار دوسياوي بك ون ريدور خليل ون دخوازن جميل بايك عباس تكي تخوازن تجمر بحثات جوانا دكي بيچكي شرم جا انسانتي شرم جدي وبابي كنت خودي كري تپرورده كري تسروي اخلاقي پرورده كري ترا بخورتي كردا جي كسايتي وان جي إرادة وان جي مجية وان جي برنسيبي وان جي حسكرنا جواكي جي حسكرنا مالباتي جي حسكرنا إنساني يعني توان فالا بك وتبري وان بدري خستني وتجيانا نورمال تشافي وان درش بك تخندني تشافي وان درش بك تزواج تشافي وان افيني حسكرن تشافي وان درش بك وكي ابو
كولتي ونظام شو وخواتي خبن زلامكي وافششن وافش نظام شوايه ودست آبيتي بدها كشي كردا بدها او يجمر بحثا آزاد يا جنا آزاد اخو خود دا آبو جنا آزاد اخو خود دا ريخستني خدا ريخستني فرقناك جا جمعاي وعباس ونظام ما نمكوت مقو يعني هيك بخواصفان مسألة هاني هنا برا هنا كس هنا برا هرن جوان برس بكن آبو يكي تشوابو جوانكي تشوابو جوانكي كو دسبيكي كثيري يلدرم بدرگستي بو وهاو درگستي يويشي حواله ريخستني بو چو آبو لدورا وي زيوري كاوي بأمري ميتي بتشرنگي ب كثيري يلدرم جدرگسيه وي ستند ويعني خلاص بو آوي كيشان كشا در ريخستني ده تيكري بارو آبو رچه كريه بزوره برزابون آوي آبو دو ملكي منه خلاص بو آوي كسكي ولو ريخستنكي ولو شريكك سروككي ولو باوزكي ولو يدرخينه ji gelê me welat Parêz ji hemû mirovên Kurd re ji hemû dostên gelê Kurd re em wek hunermendên Kurd hunermendên Kurdistan îro helwestekê û bangekê em ji bo gelê xwe dikin rojeva gelê me di serî de tecrî da li ser rêber Apo li ser rêberê gelê Kurd ya herî girîng e sedema hemû şer û pevçûn hemû pirsgirêkan ew tecrîd e wê tecrîdê bixwara şerrekî hew qas mezin û pirsgirêkekî hew qadere kûr bixwara haniye ku li her aliyên Kurdistanê li ser gelê Kurd qirkirina bi her awayekî هەڤیرمەندên کورد ên axura PKK ê cemaeta PKK derdikevin û bangawaziya belav dikin PKK jî dema bixwaze êrişî Partî Demokrat bike rojavayiya dide pêş li ser yani ne ku qedr û qîmet didin Xelîl Xemgîn û didin rojavayiya na bizanabûn ev Xelîl Xemgîn wî bi teklîf diaxivû ji xwe lê binin tiştekî tê nemayî yani wekî kadrokî bakurî diaxivî yani Xelîl Xemgîn hevîrmendê rêxistina PKK rojkî ji roja me jî stranî dibû dema me apoçî bûn ne bi xêr û ne bi helabê bi rêya stranî wî ew li vê derê cenga nizanim çi dikir û em li rojava jî me xwe me digo em ê xwe bi kevir û kêsek û daramê Kurdistanê rizgar bikin hingî em hêrs dibûn hingî moral û hêrs dida me bi ez ne teyrim ne teyarim û ne bavê teyarim ez biran û ez partîzanim ev bête jiyana çi serî û bêhna te dikim lê dayê la tu bi qurbana dayê be tu bi qurbana dayê be Xelîl Xemgîn di wê axaftina wî de û gotinekî jî behsa Efrînê nake ji Efrînê fedî nake ji me re behs dike dibêje em wek hunermendên Kurd em wek hunermendên Kurdistanê birê min tu ne hunermendê Kurd tê hunermendê rêxistina xwe yî tu ne hunermendê Kurdistanê tê hunermendê PKKyî ku tu ji Siûdiyê anî Ewropa tê hunermendê rêxistinê tu ne hunermendê Kurdistanê tu ne hunermendê gelê Kurd e tu hunermendê rêxistinekî yê tevgera xapoçî te xwe nas kir ev yek bes
پرسک هی خود دپیش جوی کریه هنرمندا کی کم بو دیسا وگرن لفيديو وينا بنرن ولو يكو شخور هور بو ببهنا فرالي بنرن کی کم قراسك إسلاما کم ويدا ما داوي مبيسكو بچكي دوري ريخسنه كتي هوزان سيد خان جوي جواتا هاني کم لغوري آگاهی گهاشتنمه دوری ريخسنه كتي هوزان سيد خان شاوا چلو از وی مثلا هانیزم لی از ناز دکم يعني گلک هنرمند جبر هلوستا خو لیدان جی خوارنه او هنرمند دلیل دیلانار انا زانم نهار رو شاوی چوایی دنگ کوی خورد دنگ کی ولو سرحدی فرع وکی زوزان فراشین ولو خوش و هینگ لگوری آگاهیم کو یک جه هنرمندین کو به دستی پککی لیدان خواریه هوزان دلیل دینانار گلک هوزان هاتن مرجینال کرن شاندن مرنی سرحد وی شاندن مرنی جبن سری وی گروب هانه ها آکون جبینن فتنه و فسادی و گلاجی و جهفدور ولو حسودیتا کد نافوان ده هي وش هلوان ننرن ولو تنشتملي خدانه ملي هفدو او فنفنوكي ديار و قيش قيجوكي حكيم صفقان ولو شخور ولو سكنينه نا نولویه مثلا دو پش پرده ده یک جیدن حزناک همو تجي هبن همو فتنه و فسادی و گلاجی شهف دور دکن يعني بانگه دشینی چی گله کردره دو بیشت تجریب ده سر سروکاتی روژا ده سروکا ده روژا و گله کرد نقطه هری پیش نابری منه خسنا هاي تتني وريخسنا تو مدية تجريدات سروكاتية تجريدات حالة هاي قولي سر تجريدات أنا تفدي ناكد بحثات تجريدات مديا بككي هندكك ماي بيج آبوش مر مساج شاندي كونتاكتي آبو بريخسني رقط نبونه كونتاكتي آبو بمظلوم عبدي رقط نبونه تجريدات هاي قولي سر تباور كريه وتتخوازب خلقيت بده باور كرن اوی نها آپو چیل تد نرن کادرویت بکی که مال تد نرن کنی خوب تدینن کنی خوب تد کنه تجرید اشیاء اون فرینا کنون به مثلا به خاپاندن هانه دکنین و دخانی تیوی ده گلک جارا برز عبدالرحیم سماوی درد که وحصاروش آپو دکه نما پککی دید نما هدپی دید نما پیدی دید در که بیج ناولن راست ونه بارزاري آبو كسك نهاد آخافتني وي يعني برسفة آخافتني وي ندا افشي گو تجريد تشتا سركي آقالي كرد هاي اشتا و سروكي تا هاي اشتا هاي خلي سر تجريد سر سروكاتيه سبب شر و كردستان شر و پرچونه تيد من حمو تجريد سبب تجريده هاي خلي سر میتنگریه العفرین چه بو تجدید سروکاتیه بو سبب سرکانیه چوس تجدید سروکاتیه بو او بو سبب که دولت ترک وردهات عفرین قرطاند سرکانیه قرطاند دکرا کوبانه جیب قرطاندنا تجدید سروکاتیه بو يعني تجدوي خود اشتغل تجدوي خود آخذ یا تشقونا خود آخذ تشكيدر خود آخذ عيب بيشكولو بشك بأصول بمنطق بعاقل دما تآخري برد شيء تقولوا الحفاظي بن تجريد سروقاتي سبب شر كروكاني شر لبا كوريا كردستان تشر دك لبا كوريا كردستان تباجارة دهجينة اسطنبول دهجينة كاني شر كتب بحث دك لبا كوريا كردستان كاتشه هي لكور شر هي لكور ميتينغ خوبيشان هي تو شمال فرانكفورت تو دكارس 30,000 انسان بين جمع بدو 20,000 10,000 چه تشتي تعاني جمع تو شمال اسطنبول نكاره لدشي تجريده تشتكي ولو للدار بخ منقو شر بشر ميتينغ خوبيشاندان گريفين برچيبون نظام چه جبوت في تجريده هاني راكه
وتجريد سبب شر الكردستان چه شر يعني نابي شيء شر چه وجمر بحساب باشور بك إيريشا دولة ترك لسر باشور كردستان سبب التجريد تفديناك تولو درت كيف بناوي هنرمندين كردستان داخل بميرو بناوي هنرمندين كردستان يا يعني كام أس بيجمس يعني باشه يعني خليل خمگين برز هەڤیرمەند ئەس تێبیرامە ئەس ئاپۆچی بووم دەما پەکەکە تە پیس کرد دەخست ناوە تەجرید لەسەر تە پێکانی ڕێخستنا تە کوتنەها پێ پاراستنا وێ دەکرد ji ber çi katiber sivê bit ji ber çi pêkêke te pîs kir û te kir xayîn û te kir revok û te kir nizanim çi pêkêke ji ber çi vilo kir pêkêke ji ber çi te pîs kir pêkêke ji bo çi te xist nava tejrîdê de fermo bersivê bit bersiva van pirsiyam ez nadim ez zanim hê derdora te û Ewropa hinermend nehinermend hevîrmend hemû çîrokê te dizan çîrokê te rêxistinê zane fermo baxif hinermend hevîrmend bê ji pêkêke ji ber çi te pîs kir ev çû yani kî jî heye Beser Şahîn ya Beser tişxwe te tu jî fedî nake te piçekî wilo li ber xwe bike te te piçekî şerm bikirana tivê nedgeriya cem vê rêxisnehanê ku te pîs kir çîroka te ji em çîroka te jî raxin zeman yani derfet nade dem derfet nade ku ez çîroka te li bo wek li bê tizbiyê ta bi derzîvekê ez karim bêjim yani ez dikarim çîroka te di nava rêxistinê de dosya te di nava rêxistinê de çi ez piçekî wilo ji xwe fedî bikim rojkî ji roja ez jî ji guhdarê te bûm mil te guhdar dikir hîna te dema li koma çiya de bû mil te guhdar dikir em li bin xetê bûn em apoçî bûn em ciwanên apoçî bûn mil te guhdar dikir lê min nedizanî wê roj û zeman wilo biguherin herin werin û ez ê nas bikim tu û ew hunermendên neçemê kêm zêde tiliya we di kuştina tasfiyekirina hevalê we Abdulmelik Şêxbekir hey dema hûn hemû têkiliyê we bi rêxistinê re bû distê we û problem û kêşeyê we heta tiliya we di kuştina serhed jî de heye şandina serhed ber bi mirinê de heye ev jî hebû yani ya ev çi hinermend yani ev çi hinermendî ye ev çi insanetî ye xalas tu pêkêkê ji hev qut bûn pêkêke te pîs kir pêkêke te marîjînal kir pêkêke te teşhîr kir tu jî Xelîl Xemgîn bavê vinvinê diyar hinermend serokê min bi zaroka gulaştînin ji te re û ey serokê min û nizanim cejna te pîroz be û filan ev jî pêkêke wî teşhîr kir pêkêke wî pîs kir û rezalet çima wala ew jî ji meselê têkilî û elaqata û qadro çênabin têkiliya çêkin û nizanim çi çênabin çawa çênabin serokê wanî ne we wî têkiliya çê dike ev rebenê Xwedê ji xwe hinek têkilî tu quncik mincikekî ditişmiş xwerkirin qediya çû ya dinya xerab bû ev diyar jî duê meselahanê de kîma Hekîm Fesqan Hekîm Sefqan evê xwediyê helbesta Newewî qehpe dinya ew wilo bi cezbê diket û diket strêsê ew jî ev mal pêkêke wî jî pîs kir pêkêke wî jî şermezar kir ma kî şermezar nekir ew dil bixwî li cem apo dihat şermezar vîdyo jî hene lê vîdyoyên ku şermezarkirina Xelîl Xemgîn û diyar û Sefqan û navî wî çi ye ne Arjen Arîna Peywan Arcîn ê Qamişloyê Hemedê Berko hoy apê wî vîdyo tune ye belkî ev jî ez nizanim ku çawa pêkêke wan pîs dike çawa wan wilo direzîlînin wan biçûk dike wan dike kêzik wan wilo wan ji miro û newêrin biaxivin û niha wekî koleya wekî mirîda wilo tên bêçare bê yani di nava vê rêxistina hanê de
وكي مطربة لدفو زرني دخل يعني وش الشهيدة فدي بكرة وش الشهيدة شهيد هنري وفدي بكرة وندر دكتن سرماسي ودكاري هالوسلكي بدو بقوتانا شي ويدرك قادة با إخانة قادة با چه بکه چه آنی سری وان چه آنی سری شهید خو چه آنی سری کادرای خو و حتی روژا ایرو بری خود دن ای خانه اوی خلی سری خلی غمگین دوی آخافتنا هانه ده چار گوتن تحقی عفرینه ده نابیش عفرینا بریندار عفرینا زیتونا کوبو قربانی پولیتیکای پکه ای قریش لفدی ناکه خلیل غمگین سروکی وی نووی داخویانی دبیجه از هیوی دکمون حساسیت دولت ترک د باکور سوریه د برچاو در باز بکن کنگی بو اف داخویانی پشتی داگر کرنا عفرینه بو اف داخویانی آپو بری وی جی نوتو ششاده آپو دبی گلی کرد سوری تنه کردستان لسوری تنه کردستان لسوری تنه ها و گلی کرد سوری تنه و دوزا کرد لسوری تنه بلگه و د پرتوکا داتی بلاف کرن و اوان هنرمند قاش و روجافایی سفقان و آرجین و مارجین و نظام چی لور جمر هاتن ایخانتا قاذفه شرمزار دکن نه يعني از چی بیشم يعني شرمزار کرن فایده ناکه رخنه فایده ناکه جبرو ونحمو بون الروبوت کولین وی رخصناهانه رکلامار و پروپاگاندا رخصنه کی کود لیسته تروری دی حق کریه کو دولت اوروپا وی رخصناهانه چه خلیسته تروریش برکو حواله خو کشتیه آپو دبیجه حتی 2008 15,000 کس دناوا رخصنی ده هاتن کشتن und dikarin şapor bejna wala apu darawa dike darin şapor bejn darawa حق kiriye neş يقولوش خديد ev رخصنا هاني كتي ليستا تيروري ون حمو ريكلام وبروباغندا كي جريخصنا كي ديكم كودنافا رخصنا دليستا تيروري دي گازی گل خادکن به تیبتی گل میل باشور کردستانه هنرمندن ما روشنبیرن ما پشمرگه کرد هفکاریا کو ایرو پدکه پارتیا دموکراتا کردستانه دگل دولتا ترک دوه شری دادی که هم باش بزانبن لداویه اوه باشور کردستانه در نکوین آرمان جوان کو هر حیانی کرکوک و موسل جراکن لحف عالم دنیا کشکی ود زانه ما پدکه نزانه دما کو دبیجن ایخانت وسط فهم کرن اما مزه بکن همو تشتین کو گریدای و انیا ایخانت لهمبرگل کرد نه تنه پدکه لروجاوای کردستانه لباکور کردستانه ميرو بانك خليل خمدين بانك لهريم كردستاني هنرمند وبيشمرقيا دك وبحصا كركوكي دك وبحصا موصلي دك ووي ورن تيكفن هندري كركوكي وموصلي ونظام شو تروبر لسر كركوك وموصلي ترسه عفرين جبير دك عفرين ناي بيراوي شمر بحصا مترسين دولة تاترك آداگر كر لسر كركوك وموصلي عفرینت بازاراوی دی عفرینت حسابی وی دی جبرکو او دزان رخصناوی بو سبب داگر کرنا عفرین بحثا جبهایا ایخانت دیگه انیا خیانت دیگه هی خلی سر ایکوج عسکری ترکار بیج شهید و لیبورین خوشوان بخوازه ابناوی وی چیه هی خلی سر ایکو بیج مصطفى کمال اتاتورک ندجمني قلي كرده ابنافي ويشيه هاي خلي سر ايكو بيج الشيخ سعيد قال شورشاوي نشورش بو ونتشتكي بيس بو وذات نشورش الشيخ سعيد باناوي مصطفى كمال اتاتورك ما في كردا بدانوان وجمهورية دولة اتاتورك تشتكي باش بو دقونا غير نامسران دينه يكي وكي پسنداري مصطفى كمال اتاتورك
وكومارا مصطفى كمال اتاتورك يكي ولو ام ناوي بكن چه يكو بيجي جام ترك وستوازم خدمتا دولتا ترك بك ودرفه دي بدن ام ناوي بكن چه يكو بيجي حساسية دولتا ترك ام برچعبا درباز بكن دو باكوري سوري ده گريكم حساسية دولتا ترك برچعبا درباز بكن ام ناوي بنچه كنت بحثا اي خانه ديت كي حي قولي سر ناقف بارتياتك وعلاقتها وي بإيران إرهية علاقتها وي برجيم بعث صدام رهبو شخو 20 سالة الجم حافظة ستهاتبو وتعطي بحثا إخانتي تعطي بحثا جبهة إخانتي بارتيات الرجيمك إذا قركري كردستاني نما ودربيه خوشير دار نخست تعطي بحثا جبهة إخانتي بكت يو تو هنرمند يتشي هنرمند جبهة إخانتي ويو كسن ولو نت تبلغيا تبدبر شعبي وان يا تبلغوا تيخ شعبي وان باورناك کرنا کردان بدست خینن گل میل باشوره کردستانه کانی کرده آری کانی نتوامه کانی کردستانه کو هم دبیشن دولت ترک رول هر دره جیه کو کتی در ناکوه بلا هر کس به بزانه به هاو چاوک چون قبرسه داگر کرن در نکتن جیه کوشید بکوین او در نکوه اواد فلسفه دولت ترک دایه درو بانگ دکتبه کانی کردستانا ما کانی کردایتی و بحثا دولتا ترک دکه دولتا ترک مد ناس کرن بقيام دولتا ترک ناس ناكن هر دولة و بحثا قبرص دکه خویای ولو الفيديو من تماشا دکه خمناكه و تماشا بك الفيجي تماشا بك برپرسي ويل في لما تماشا دكن او تماشا نك دبر تماشا بك باش تماشا بك دبيجي دولة ترك كتيبة كوري قبرص ونا ما درتي ازقلك جارافي مينا كهاني ولا دوبارتكم خمناك ابي قراسي هنرمندا بحثا قبرص شيدك وبحثا عفنين هناك يا شي يا خلكي عفرينه هما بري خبدن مالاوي تشتك نكنها ولو البر مالاوي بسكنن بالا خلي خمجين اگر ون ادري ساوي ناس بكن هرم بر مالاوي ولو بسكنن ولو اگر خليل خمجين ولو درباس بود بر ود جبر في فان حلوستين جني جبر فان حلوستين كريار ولو لي بنرن ولو خلكي عفرينه بجلو برقي عفرينه هرم بر مالا خلي خمجين بلكي بوزي بشوته اگر بوزي شوتي باش اگر بوزي نشوتي هما بهفره ده عيني ثانية ده هيريك جوا تفكي باوجي تبلكي ورشتن بالتفاوة جي قريش وقمارة بكي ورشت يو عيب تبحثا قبرص بك تبحثا عفرين انك هيمان لكت هي شيري عفرين التا حرام به زيتا زيتوني عفرين التا حرام به يو ماقولتي اقوى سجري قسنيري يو عيب شمر بحثا قبرص بك وعفرين جينا السربالاوي كايكي ولو يكي بفيرنجي وبخديكن قلي ما عفرينه يكي ولو مرة تشير بيش مرة تشفك بي يعني انا ازرخنا دك ما في مني رخني يعني اسكارم سرقو خبابش بس حق كريكم مرة رخنا بك وزيبك اگر کو ایرو ربازا برزانی نمر ربازا وی رابه کو دولت ترک هاتی اخانت حری مزن لبرزانی هاتی کرن يعني ربازا برزانی هات فروتان نهاب دولت ترک را دبی عالی کار اف شرائع و حموه بشوتینه راستی دم بقولو لهير ساوي ولو متماشكر ولو جزوري جبنيد ولو دقيرة حمو قوري وي شغلينا قوري ويا بني قوري ويا جور ولو دخبته وداخذه ومرأيدي نمان زاند ولو دنگ شكر داد كبه غير ويرا وي شكر داد جمر بحثا ريبازا برزاني كلو بحثا ريبازا برزانينك ايوه كيتا خفروش وكولا بحثا ريبازا برزاني نك تجمر تسر ريبازا برزاني تروش ملسر ريبازا برزاني ترس دبجر ريبازا برزاني هات فروتين نزانم شو وجوان درو مروي هاني
هەی خۆلی سەر بەگەر کتێبێ سەرۆکێ خۆ بنەر بێ چل سەر ڕێبازا بەرزانی داخبە دەما سەرۆکێتە لە شامێ بوو دەما سەرۆکێتە لە ئێمرانی بێچەوە ولۆ ji faşistên Tirk pîstir êrişî Kurdistana Iraqê dike û êrişî rêbaza Barzanî tatî ji mir tu pir li ser rêbaza Barzanî ditirse ne şerm tune ne heya tune naxwîne dîroka rêxistina a piçekî têkev nav serxwebûn hejmarên salê çi bêjim salên not û pênc û şeş û heft û berjor û vegeriv van salên dawî binêrî bê rêxistina te çil ser PDK û çil ser rêbaza Barzanî dibêje vegere ana here derbasî ozgur polîtîka be sêr çi bike tê binêre rêxistina te bi çi şêweyekî kirêt bi şêweyekî gemar çi şêweyekî qirêj li ser rêbaza Barzanî de axivin ne di 2024 de ne di 2023 de ne di 2022 de berî wê jî ev rêxistina hanê medya wê nivîskarê wê hunermendê wê li ser dijatiya çi malbat çi rêxistin çi rêbaz çi polîtîka ku di xizmeta kurdewarî debe şerê dibînin ku peywera wan e erkê wan e serokê wanî newe wî jî êrîş dike ew ê hevîrmendên wek vanan jî wê werin êrîş bikin wedî wekî koleya seknandî kesek nabêje ev çi hala em tê de ne evin hevîrmendê koma berxwedan mala min ê berxwedan hevîrmendê koma xapoçî ev Na ji bo vayekê divê ku em di vî demî de di Rojhilatê Kurdistan daxwe biparêzin şerrî çekdarî ne bidin pêş xebata siyasî rêxistinî gelêrî çandî bidin pêş ama heta va wisa hel û mercî heyî ku niha tu li dijî Komara İslamî İran şerrekî gewreyî çekdarî birêxînî dikevî bin xizmeta Tirk û Siûdî ev vîdyo kevne ne tiştekî nûyî lê rêxistinên Rojhilatê Kurdistanê dibin yanî dexta rewşa li Iraqê û danûstendinên Îran û Iraqê û serdana serokê Komara Îranê a Iraqê wilo ketin rewşekî mecbûrî ku karanîna çek li hemberî Îranê rawestînin baskên rêxistina komele çi baskên rêxistina komele heye vê biryara hanê stendin di cih de ne cih de ji mecbûrî ne mecbûrî ev mijarekî din e mijara me çi ye mijara me ku ev ê PKK alîgirên PJK û PKK çi digotin ku kesek nema li hemberî Îranê şer bike ji bilî PJK li hemberî Îranê şer dike ji xwe binêre yanî wilo li ser social medya li ser X û li ser Facebook û Instagram reklamekî bi vî rengê hanê dikin derew bi vê daxuyaniya hanê anî hemberî wan ji xwe re li berpirsê xwe peyebilind dibêjin em şerê Îranê nakin em şerê Îranê bikin ew ê têkevin xizmeta Siûdîye û Qetar û Tirkiye eger şerê Îranê bikin baş e eger tu şerê Tirkiye jî bike tu dikevî xizmeta Siûdîye heyî xwelî ser birêz qere îlan ma tu nizanin nakokiyên di navbera Siûdîye û Tirkiye eger heqwasta şerê Tirkiye dikir dîsa tu dikevî xizmeta Îranê ji ber ku hin hesab û bazariyên siyasî jî hene eger tu şerê Tirkiye bike tu dîsa tu dikevî xizmeta rejîma Hafdê Sed ma nayê bîra te ma te ji ber çi şerê Tirkiye dikir ji ber ku diket berjewendiyên rejîma Hafdê Sed yanî qaş û zanebûnê dide
بيجي اگر ام شري ايران نها بكن ام تكون خدمتها تركيا والسعوديه باش تشتري تركيا ديك تكون خدمتها كي كافيج فيجي فيش معناته تدخل تكتي خدمتها رجيم صدام حسين تكتي خدمتها رجيم حافظ الاسد تكتي خدمتها رجيم ايران شخب پیمان نابراتو ايراني هي بلان هند نابراتو ايران تجمرر الشري ايراني بك إجا حق نلسرتي حق كسن أبي خابوشي قدمات الوان داخذ ببهنا فرة بمنطق تشتاد دبر هفدو تبشكي ولو مجيوان يعني بشكي ها ت ت ت رحي برسي يعني برسي تدمجيوان تدلفينا تمجيوان جو كوما يدرتينا كومايا بككي آخورا بككي تبچكي مجيوان درتينو تقولو داودشينو تبچكي بيجي كرو تمروف انسان بچكي شخور بفكر تنخا بوچيه تم انسان نبوك ميمونة والسرمديا بككي وريكلام وبروباغندا دروا جريخسنكي درو كار وكي ريخسنا بككي نك دما تقولو شو بچكي ولو انرجيه دي اولو الدروخ معقوله هناك جنگی هینی کولتیه بونه نخوازن شیار بن ده ولوش خور کولتی شیرین دبینن يعني هنگف دبینن نخوازن کسک وانج خوا کولتی آری خستنا خاپوچی شیار بک نخوازن امجی روش هاتوی خوی دبون وکی کرده باوکوری گوتی شکرش خودیره ام شیار بون اجا نتنیم شیار بون ام بون خودی هلوست ام بو خودی نرین ام بو خودی ایراده کی کوپکه که حساب جر دیگر ایراده کوپکه که لپلانا داتینه ام چواوی دنگی هان ببرن ام چواوی کسی هانش جیان راکن ام چواوی کسی که رخنل مدک ام داوی لبینن يعني برسين بلانين قريج مجيو خب تشتين بقريج بلانين كجاري اي كرمينال ولو ريخسنكي ولو مجيو خب بفان تشتين هاني مجول دك جبر تشي جبر رخنا جبر هشيار كرن جبر إرادة جبر تشتي كل جمعي الجموتنا از تخازم لجمواجي هبه از تخازم ونجي يعني بيچارن نمينن بي إرادة نمينن بي مجي نمينن جا آزادي حزبكن آزادي ندهدري رخصنا بكي دي آزادي درواي في رخصني دي درواي في زندانا هاني درواي في آخرا هاني تو إنسانة جمافي تي جا حقيتي وكي إنسانة نوكي كوليا ده فابريكايا بكي دي تبا خبت تو جيانا خود ناو دوان داو تو نرمان دبت كسكي نورمال دبه تشد به جمافي تي تبي خودي إرادة خودي هلوست لدروا تناب خودي إرادة خودي آزادي خودي ماف خودي قوتن خودي هنر اگر تقيدي بككي زندانا بككي كولتيا بككي كفني بككي نچرين لفرم تين داويا في خلقي جي حتى خلقي كيدن مجارين دنا بخير وخوشي ده بمين